دەڤەرە پیشەسازی یانووەل دهۆک پشتی کولدومایکە هیڤە ئەیک یا ئەفسەڵە پیشەسازیە کەڤنیا دهۆک هاتێ ڕاکردن بەشێک ژوخدانکاری نوێ پیشەسازیە هاتنە vê دەڤەرە پیشەسازی لێل گۆرگۆتنەوان نەها باژێڕوانیا دهۆک li vê derjî daxwaza daxistina dikayên wan diket û gelek daxistîne jî. Em pitir îstîfadê hikûmetê da, îstîfadê belediyê da boş çünkü em salane yê milyonekê an hesed zar em dîne hikûmetê. Çünkü milk belediye evêdî milkê xudan ye. Yani ev zixtel mekir, yani em mecburîn kirêda xwe derbêxîn, wekî dîsîne adê siz bed, wekî me jî gozdey tên. Ne bi meşora çekiriye. Hava saet 12 kare çû saet du bêt. خدي مشكلة معاه عماد بيجان فيت كاس نامي تالفير هاوت صلفت خو بعد الكرينو نوفر داينو إلا بتناسينا عالوكو تأثير دل ما بيداره والله تأثير دل ما بيدنا بتشنا عالوكو شولين الفير جه شولي البش مع رازا بەرپرسێ بەشی یاسایی سەرۆکەتا باژێڕوانیا دهۆک ژی دەبێژێت gelek ji wan dê rabin debçina pîşesazîya baژêrvaniyê divêt. وقتی صناعة کردن خراب کردی همی قصد صناعة نزار کی کردی روش هلات بو فوضى الوری و ایکش واجبات بلدی اوک و نهلش فوضات چه بیتو تنظیم باجیری بکردن امت رابون کو اول نزار کی مخالفه کردین ناف بربرینی و هر قطعه کردی دو سه قطعه یان استعمالاوی گهری ما تبلیغ کردین پرکت مدنی هکود بیجن اوی زیدگاوی را که ما چه دیشتنبک بەشێک ji xwedankarên dikanên wan li pîşesaziya nû ya dihok hatîne girtin dibêjin ev pêngava bajarvaniyê ne ji bo berjewendiya giştî û ne ji bo berjewendiya xelkî ye belkû tenê da berhemê wan yê sermayedarî li pîşesaziya alûka pitir kar biket û dikandar biçine wê derê. Şevket Kursal News Duhok.